Sala exsalam sala marikom exsalam ngiyabingelela kakhulu umnguni indoda engazange indoda wasephandle wasikhona ngiyafisa ukusho ukuthi kulesi sikhathi sanamhlanje ngiyathanda ukuthi umuntu engadideki lengubo engiyifakile eSulumane lengubo engiyifakile igqoka abantu kuthiwa ama-Muslim kunabantu sesibabone begqoke lezi ngubo begqokela ukuyithanda thina asiyithande mina yami inkolo i-Christianity so angilokhuzani angiyona i-Muslim kodwa into engisondeza khona kunemfihlo yomcebo etholakala ngesandla sabantu abama-Muslim kunemfihlo etholakala ngendlela yalenkolo so kunesithwalo othi mawusebenzisa sidinga ukuthi usiphahlele ngani ngalento kuthiwa is-Muslim noma ke iSulumane basho njalo abantu so ke ngiyacela ukusho ukuthi ke ikhona induku enjalo lapha kimi ekwazi ukwenzela into le nduku iyathandazelwa njalo ngo7 ekseni noma ngo12 to 1 uyahamba ikhulekela le nduku uyikhulekela kwakho ukuyocela ukuthi ufuna ukwenzeleni ukuyocela ukuthi ufunani akudlalwa ke nezingane la ngikhuluma amadoda omgede ngabuya sengizokhuluma ngale engicela ukuthi wazi ukuthi mawuthathe lento kufanele ube nayo le-attire ungaba nesigqoko ungaba nengubo yakhona ungaba nesikhafu sakhona wenza ukuthi masuyophahla lento ukugqokela izinto uyikhulumise lento izokwenza lento eyifunayo induku hayi ukuthi ngikholwa khona nawe mawuthatha lento kube ngathi usukholwa khona kodwa uchaza ukuthi unento eyimfihlo yabo lezo ukuthi bacebe nawe usunayo nawe uzoba njengalendlela abenza ngayo sala marikom exsalam ikhona le nduku yatholakala ngiyacela ukuthi uma uyidinga ukhulume nami ngizokwenzela khona ke lento esho umabalengwe okuthiwa ufafablani umabalengwe uza baqambeke kanjalo ilaba bantu abawosomathuba abalala endlini abangawuhambeli umuthi abangawulandi umuthi ukuthi uma sesikhuluma ngomuthi bese nabo sibekhuluma ngalomuthi kube sengathi manje bona bayakwazi ukwenza kanti abakwazi ukwenza ahamba umuntu ayelapha ingenzeki lento le asemthembise yona so ngiyacela ukusho ukuthi njengoba ngikhuluma ngalento ngiyayazi ngicela ukuthi uqonde kimi ngizokwenzela ungasabi ngoba ngikhona ngiyayazi into engikhuluma ngayo angizilela ukukhuluma ngento engizwa bethi so ikhona le nduku ngikwazi ukuyisebenzisa yakwazi ukuphila nakho kubalekile especially 1 December 2 3 so besekoli kuzoba umhla ka4 5 ngizobe sengibuyele ngapha eThekwini kodwa 1 2 3 ngisegoli 10 11 12 ngiseThekwini bese ukuthi ngomhla ka20 umhla ka21 ngiyabuyela eGoli umhla ka13 14 15 16 18 19 ngizobe ngingapha eThekwini so please wonke umuntu ofuna ukungena especially akabhalise ningakhohlwa khona ka 2.5 khona ka 5000 khona ka 10000 wena okwakho nje kuphela kwenzani ukubhalisa ukuze ube ingcenye yabantu abazongena especially ngokuphelele bhalisa usho ukuthi ukule ndawo especially into yakho especially ozoyithatha eyamalini ubhaliswe phansi ningakhohlwa ukusubscribe ku-channel bese futhi niyabhalisa nazi inamba ngezansi inkosi nimbusisi nenzele umusa amen